Dobrodošli na Dane borovnice u Prnjavoru. Ovo je treća godina po redu da se organizuju Dani borovnice. Zapravo smo došli do toga jer ovo naše područje je plodno ovom ljubičastom voćkom i veliki broj plantaža postoji. Želimo da iskoristimo priliku da što veći broj ljudi upoznamo sa benefitima ove voćke, ali i da predstavimo sve ove plantaže koje se nalaze na našem području. Borovnicom se bavimo već 5. godina, ovo nam je 4. berba. Zadovoljavajući što se tiče kvaliteta, što se tiče prinosa, ali nažalost još uvijek nismo utanačili cene. Što sve može slatko da se napravi sa borovnicama? Borovnica je toliko zahvalna, znači počevši od napitaka, laznih likera, sokova, toliko može da se bude kreativan kolači i slane i slatke varijante. Baš onako je jako zahvalna i pruža širok asortiman. Čim se vi to takmičite, šta je vaš favorit? Pa cheesecake, to sam pravila u čašicama i to je moj favorit, a sad vidjet ćemo. Evo, naše dame su počele da žiriraju, da boduju domaćice, kažu nije dovoljno samo pogledati, mora se to i probati. Osmica mi deluje vrhunski, vrhunska osmica, dobra, pravo. Kakvi su vam kolači? Super su. I uopšte ovo izlaga i organizaciji svaka čast. Kolači su veoma ukusni, sve je super. Sama manifestacija? Odlično. Naše proizvode možete naći u frizerskim salonima u Šapcu, to su frizerski saloni u Masariku i Breti Smiljanić, u Dobriću na našem gazdinstvu, putem broja telefona. I da vidimo ko će stići u hotel Royal Spa Banja Koviljača. Vikend za 2 osobe. Nenad Marić. Čestitamo. Nagrada tvoja. Slušalicu telefona udrh broj, drži u usni, javlja mi se majka njena, ona nije